हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बड' इनफटेक इउटुब चेनेलाव दिनै फिन खेबसेबाव बरायबावनाय जाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैनाय जादों आरो बे गोदान भिडिअनि मेन कन्टेन्ट्सआनो जाहैबाय दिनै डाइरेक्टर बिथांखौ लोगो हमनायनि खोथा दंमोन आरो बे डाइरेक्टर बिथांखौ लोगो हमनायनि जानाखि खोथा होनाय बे खोथा होनाया मा जाखो दिनै लोगो मोनदोंना मोनाखै बेनिनो सायाव दिनै आं नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारि फारि जोबजासे नायलांबानो जाबाय। लोगोफोर दिनै गोबां खस्थ' खालामनानै डाइरेक्टर बिथांखौ लोगो हमनो सेस्था खालामदोंमोन, नाथाय बे लोगो हमनायनि जानाखि टारगेट लानाय बे टारगेट लानाया साक्सेस जायासै। जोंना मैया सिटेटनि एग्जाम दंमोन आरो बे सिटेट एग्जामनि थाखायनो दाख्लैनो गुवाहाटियाव थांनानै थाहैनाय जादोंमोन आङो। ओमफ्राय मैया सिटेटनि पेपार 1 पेपार 2 एग्जाम लिरबाय। ओमफ्राय एग्जाम लिरखांनायनि उनावहाय मोनाबायबो, बेलासि जाबाय, 5टा जाहैबाय। दा बे मैया टारगेट लाफिनदोंमोन न'आव फैफिननायनि, नाथाय मैया फैनो हायासै। दा बेखायनो दिनै फैदोंमोन। दा दिनै फैनानै 2टा 2:30सोआव क'क्राझार मोनफैदोंमोन आरो क'क्राझार मोनफैनाय लोगो लोगो स्टेशन प्लेटफर्मनिफ्रायनो डाइरेक्टर अफिसाव हाबहैनाय जादोंमोन, नाथाय डाइरेक्टरखौ लोगो मोनासै। दिनैहाय राम मन्दिर अपेनिं खालामनायनि थाखाय अफिसाबो हाफ हलिडेमोन। फुंनि जानाखि शिफ्टमोन बे बन्द'मोन, ओमफ्राय बेलासिनिफ्राय खुलिनायनि खोथा दंमोन, ओमफ्राय बेलासियाव खुलिदोंमोन। सुखिदारखौबो लोगो मोनदोंमोन। सुखिदारा बुंदोंमोन दे डाइरेक्टर बिथाङा फैनोबो हागौ फैनोबो हाया, बे खोथाखौ बुंदों आरो। अब्लाबो जोङो डाइरेक्टर बिथांखौ 3टा 3:30सिमहालागै नेदोंमोन, नाथाय बिथांखौ लोगो मोनासै। डाइरेक्टर बिथाङा अफिसाव फैयासै, डाइरेक्टर अफिसावहाय। दा बेखायनो बिथांखौ जोङो गावनि रेसिडेन्सआव लोगो हमनो थाखाय आरोबाव नाजाबावदोंमोन, नाथाय बिथांखौबो गावनि रेसिडेन्सआव लोगो मोनहैयासै। बेखायनो दिनै जानाखि डाइरेक्टर बिथांखौ लोगो हमनायनि टारगेट बे टारगेटआ दिनैहाय साक्सेस जायासै। आरो नोंथांमोननि जानाखि कुइसन खालामहरबाय थानाय कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों PRC सार्टिफिकेटनि गेजेराव मा सार्टिफिकेट होनांगोन, BTC रेसिडेन्सियेल सार्टिफिकेटआव मा सार्टिफिकेट होनांगोन, आरो 50%नि गाहायनि केन्डिडेटफ्रा एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया, निउसनि केन्डिडेटआ एलिजिबिलिटि जागोन ना जाया, आरो जानाखि DLEDनि सार्टिफिकेटआ आपार प्राइमारियाव श' जायाखै, आरो साइन्सनि अपसना फैदोंना फैयाखै, बिनि गोबां कुइसन सोंहरबाय थादोंमोन नोंथांमोनहा। दा नोंथांमोननि जानाखि कुइसन खालामनायनि एन्सार बे एन्सारखौ दिनै आङो होनो हानाय नंला। आरो मानो होनोब्ला दिनै डाइरेक्टर बिथांखौ लोगो मोनासै आरो डाइरेक्टरनिफ्राय क्लियारलि खोथा मोनाब्ला नोंथांमोननो जानला मेनला खोथा फोरमायोब्ला नोंथांमोनानो प्रब्लेम जागोन। दा बेखायनो आङो दिनै नोंथांमोननि कुइसननि एन्सारखौ होनो हानाय नंला। नोंथांमोना गाव गावनो डाइरेक्टर अफिसाव थांनानै बा डाइरेक्टरखौ लोगो हमनानै बा डाइरेक्टराव जिखुनु जाया बिथांखौ जगाजग खालामनानै नोंथांमोना खबर लाबानो जाबाय। आरो जानाखि मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव जोंना DO अफिस दंखायो, बे DO अफिसाव थांनानै नोंथांमोना खबर लाबानो जाबाय। आरो खबर लानानै नोंथांमोना गाव गावनि डिसिसन हिसाबै एप्लाइ खालामनानै होबानो जाबाय। जिहेथु जोंना टाइमाबो बारा गोबाव गैला आरो अफिसफ्राबो बन्द'आनो। गाबोनबो नेताजि सुभाष चन्द्र बसनि बन्द' दिन आरो फैगौ 26आव रिपाब्लिक डे आरो बिदिनो आरो मेडाम एफिनि गोबां बन्द' फैगासिनो दङ। बेखायनो माबाफोर डकुमेन्ट्स नांगौ जायोब्ला डकुमेन्ट्सखौ दिहुननायाव गोबां प्रब्लेम जागोन। बेखायनो नोंथांमोना जेसे हायो एसे गाव गावनो खबर लानो नाजा। आंबो नाजागासिनो दङ, जोबोद खस्थ' खालामनानै दिनै ट्राइ खालामदोंमोन, नाथाय मोनासै। दा बेखायनो जोबोद दुखुनांथाव, आंबो दुखु मोनदों जिहेथु नोंथांमोननि कुइसननि एन्सारखौ दिनै आं होनो हायासै। अब्लाबो आङो गाबोन खेबसे ट्राइ खालामबावगोन आरो समफोरबो ट्राइ खालामगोन। गाबोन अफिस बन्द'ब्लाबो बिथांखौ जिखुनु जाया जायगायाव लोगो मोननायनि जुदि सुबिदा जायोब्ला बिथांखौ लोगो हमनो सेस्था खालामगोन। आरो समफोर अफिस खुला थायोब्ला बिथांखौ अफिसावबो लोगो हमनो सेस्था खालामगोन। लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन। नोंथांमोना गाव गावनो डिसिसन खालामलायनानै एप्लाइ खालामबानो जाबाय। आंनि भिडिअखौनो नेबाय थानानै आंनि भिडिअनि गेजेरजों जि खोथाखौ फोरमायगोन बे हिसाबैसो एप्लाइ खालामगोन होननानै नेबाय थानायाबो गोरोन्थि। मानो होनोब्ला लास्ट डेटआ बांद्राय गोबाव गैला आरो गेजेर समावहाय बन्द'आनो गोबां दङ। बेखायनो नोंथांमोना गाव गावनो खबर लानानै गाव गावनो डिसिसन लानानै एप्लाइ खालामनानै होबानो जाबाय। लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन भिडिअआ। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। लोगोसे नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै दोनबानो जाबाय। लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों, थैंक ইউ। হেল্ল' বন্ধুসকল, আপোনালোকক বড' ইনফটেক ইউটিউব চেনেলত ৱেলকাম কৰা হ'ল। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নতুনকৈ ভিডিঅ' অনা হৈছে আৰু নতুন ভিডিঅ'ৰ মেইন কণ্টেণ্টটো সেইটোৱে যে আজি ডাইৰেক্টৰ ছাৰক লগ ধৰিবৰ কাৰণে এটা কথা আছিলে। ডাইৰেক্টৰ ছাৰক লগ ধৰিব পাইছে না পোৱা নাই সেইটোৰ বিষয়তে মই আপোনালোকক ক'ব খুজিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একেলগে চাই যাব। বন্ধুসকল, আজি আমি বহুত কষ্ট কৰি ডাইৰেক্টৰ ছাৰক লগ ধৰিব চেষ্টা কৰিছিলোঁ, কিন্তু ডাইৰেক্টৰ ছাৰক লগ নাপালোঁ। আমাৰ যোৱাকালি চিটেটৰ এক্সাম আছিলে। ইয়াৰ কাৰণে আমি পৰশু দিনাই আমি গুৱাহাটী গৈছিলোঁ। গুৱাহাটীত আমি থাকিলোঁ। যোৱাকালি ফাৰ্ষ্ট পেপাৰ ছেকেণ্ড পেপাৰ চিটেটৰ এক্সাম দিলোঁ। যোৱাকালি আহিবৰ কাৰণে টাৰ্গেট লোৱা আছিলে, কিন্তু টাৰ্গেটটো নহ'ল, কিয়নো বহুত ট্ৰেইনৰ প্ৰব্লেম আছিলে। ট্ৰেইন কম আছিলে, বাছো কম আছিলে আৰু ইমান ভিৰ। এই ভিৰৰ কাৰণে আমি যোৱাকালি নাহিলোঁ। ইয়াৰ কাৰণে আমি আজি আহিলোঁ। আজি আমি কোকৰাঝাৰত 2টা 2:30 বজাত আমি
প্লেটফৰ্ম আহি পালোঁ চ' প্লেটফৰ্মত অহাৰ পাছতে আমি ডাইৰেক্টৰ অফিচত গৈছোঁ ডাইৰেক্টৰ অফিচত আমি যোৱাৰ পাছত আমি দেখিলোঁ ডাইৰেক্টৰ অফিচ বন্ধ চ' আজি হাফ হলিডে আছিলে 2টা বজাত খোলা কথা আছিলে কিন্তু 2টা বজাতো খোলা নাছিলে আমি অলপ ৱেইট কৰিলোঁ ৱেইট কৰাৰ পাছত চকীদাৰে আহিলে গেটবিলাক খুলিলে খোলাৰ পাছত চকীদাৰক সুধিলোঁ ডাইৰেক্টৰ ছাৰ আহিব না নাই ডাইৰেক্টৰ ছাৰটো আজি আহিব না নাই এইটো ডাইৰেক্টলি ক'ব নোৱাৰোঁ আহিবও পাৰে নাহিবও পাৰে এই কথাটো ক'লে আৰু কি চ' আমি অলপমান ৱেইট কৰিলোঁ ৱেইট কৰাৰ পাছত ডাইৰেক্টৰ ছাৰ নাহিলে চ' ডাইৰেক্টৰ ছাৰ নাহাৰ কাৰণে আমি তেখেতক ৰেচিডেন্সত লগ ধৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ কিন্তু তেখেতক ৰেচিডেন্সত লগ নাপালোঁ তো বহুত দুখ লগা কথাত আমাৰ আজি যোনটো টাৰ্গেট আছিলে ডাইৰেক্টৰ ছাৰক লগ ধৰাটো আজি ছাকচেছ নহ'লে আৰু আপোনালোকৰ যোনটো কুৱেশ্যন আছিলে যে PRC চাৰ্টিফিকেটত কোনটো চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব BTC ৰেচিডেন্স চাৰ্টিফিকেটত কোনটো দিব লাগিব সেইটো বহুত কুৱেশ্যন কৰিছিলে আৰু কিছুমান কুৱেশ্যনো আছে যে ডিষ্ট্ৰিক্ট সিলেকশ্যন কিয় অহা নাই আৰু আপাৰ প্ৰাইমাৰী লেভেলৰ BEdৰ অপশ্যন কিয় অহা নাই 50% তলৰ কেণ্ডিডেটবিলাকে এপ্লাই কৰিব পাৰে না নাই চ' এইটো বিভিন্ন বহুতজনে বহুত কুৱেশ্যন কৰিছিলে চ' আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনৰ এনচাৰটো আজি দিব নোৱাৰিলোঁ বহুত দুখ পাইছোঁ আৰু যোনটো আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনছ সেই কুৱেশ্যনছটো অহাকালি আৰু ডাইৰেক্টৰ ছাৰক লগ ধৰিব চেষ্টা কৰিম আৰু যোৱাকালি অফিচ বন্ধ তথাপিও আমি চেষ্টা কৰিম যি সময়তে তেখেতক লগ ধৰিব আমি পাম তেখেতসকলক লগ ধৰি আলোচনা কৰা হ'ব চ' পৰশু দিনত ট্ৰাই কৰিম পৰশু দিনত যেতিয়া অফিচ খোলা আছে পৰশু দিন আমি তেখেতক লগ ধৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি থাকিম যেতিয়া তেখেতক মানে লগ ধৰি আলোচনা কৰিব পাৰিম আলোচনা কৰাৰ পাছত আপোনালোকক ভিডিঅ' যোগেদি আপোনালোকক ইনফৰমেশ্যনটো দিয়া হ'ব চ' বন্ধুসকল এতিয়া আপোনালোকক কিছুমান কথা কোৱাটো মুস্কিল হয় কিয়নো ডাইৰেক্টৰ ছাৰৰ পৰা ক্লিয়াৰিফিকেশ্যনটো পোৱাই নাই ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন নোপোৱাকৈ আপোনালোকক কিছুমান কথা ক'লে আপোনালোকে প্ৰব্লেম হৈ যাব চ' ইয়াৰ কাৰণে মই আপোনালোকক কোনো কথা আজি দিব নোৱাৰিলোঁ ইয়াৰ কাৰণে চৰি আৰু আপোনালোকে যিহেতু কুৱেশ্যন কৰি আহি থাকিছিলে এইটো কুৱেশ্যনৰ এনচাৰটো আজি দিব নোৱাৰিলোঁ চ' বন্ধুসকল এইখিনি আছিল অহাকালি আমি ট্ৰাই কৰিম তেখেতৰ অফিচটো বন্ধ আছে যাওক অহাকালি যোনটো নেতাজীৰ সুভাষ চন্দ্ৰ বসৰ কাৰণে কালি হলিডে আছে ইয়াৰ কাৰণে কালি বন্ধ তো তথাপিও আমি তেখেতক ৰেচিডেন্সতে হওক বা যিকোনো এটা ঠাইতে হওক তেখেতক লগ ধৰিব আমি যদি সুবিধা পাওঁ তেখেতক লগ ধৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু পৰশু দিনত চেষ্টা কৰিম এনেকুৱাই আমাৰ চেষ্টাটো থাকিব আৰু আপোনালোকে যিকেইটা মানে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আশা কৰি আছিলে আপোনালোকে নিজে ডিচিশ্যন লৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব নালাগে এপ্লাই কৰিব ৱেইট কৰক এইটো মই নকওঁ আপোনালোকে নিজে ডাইৰেক্টৰ অফিচত গৈ বা যিকোনো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ DO অফিচত গৈ খবৰ ল'ব আৰু খবৰ লৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰি দিলে হ'ল চ' সেইটোৱে বন্ধুসকল আপোনালোকক ক'লোঁ আপোনালোকে নিজে ডিচিশ্যন ল'ব পাৰে চ' বন্ধুসকল এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে এইটো চেনেলত নতুনকৈ আছে যদি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব চ' বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে থেংক ইউ গোজেণ্টাং